Abakwatwa no Muhammad Edison Nyabongo, chairman wa Sako ya Kasese Ward, Joyce Kangu mubichuwe hamwe na Naturya Musanga Jackie umubichu wa Nyabare Ward. Aba bakwasirwe bwa nyuma y'abatoro kutandika kwetombwitwa okusente zabo zuru kutwarwa kandi bakabura no kwebwe za PDM. Nina mukuru wanjye Kiza yanshabe sete ngo esete zeja za government za PDM kuninyo yarabanza kukwata amwe mitwaro yanjye 20 Kiza ni ukisho wanjye wabaguri Kizo mwombe cyobulira ansani mitwaro yetanu ni yabanza kunsaba ndero ngazi yesumu amuhereze mutwaro yetanu basari kagarika mwa ndero ngazi yesumu kabandaro mukazo wabo amma mitwaro yetanu banemba nibamenya mitwaro 3 abandi babire abapitiye mu bazimenya aho bonga hati bayitezo ezo mitwaro 3 buri wewe tujose bakazimenya. We Muhammad Edison warakwetonganaho yayihakana agumize ngo sente ezibatwire nibihaha abantu zikacibwa ngo akaciko okubahwera omukwirukanza emirimo ya Sako niweza kuoleka ensonga ibakiraroga ekabeta buri abakora sibora na bizemu nibakimanya ekabeki kumbikira abukwa n'abanyo ukigiye mu abantu bakiro kino bakiraga kandi bamakuru bakigiye kushikira mu kozereki ukasoza ebintu byagenda twabarengera bagana bakabasenyingira kakadi bakasenyingira kakadi baitu nyogo twakenana nyubambiri. RDC wa Kabarore Festus Bandeba yaraganso kwatari kwija kwitero umuntu wenerisho orukwejumbero mu kwiha senta habantu so ntuterera abantu bari mikuriya byamira karimi abantu bona bakusaba sente ze bituga kandi PDM president akagendera ngo umuntu munako wa hansi abenwe yagoborora mayisa abantu betu ngo sente zibakutunga sente zirukira mu government kandi hari akasomo kusasura sente twaterera abantu baitu tashobora kubeha sente zone. District ya Kabarore ubwahati yahereze kushoza sente ziri kurenga biliyoni 1 kandi abantu bariyo nibejumbera omyoge tari yemwe nemwe amakuru agagasha kwa Dorine na Asima. No, are we going now?